Cijenjeni posjetitelji, dobra vam večer i dobro nam došli na završni program ovogodišnjih četvrtih po redu frankopanskih ljetnih večeri. Dobro nam došli na kazališnu predstavu Misli bolesnik iliti hipokondrijakuš glumačke družine Histrion. Kaj ti se vidi, kak ti ja na vun zgledim, ha? Davina, ne treba bolje. Vam su tusti kak ti kopu. Ne vratne stvore, kaj pa ni tuščina, ne vsekdar znamenje zdravja. Treba je človek i na formu paziti, no. Daj reči, kaj ti se vidi, sam nekak v licu blijedi. Jasno. Ravno kak ti najčervenejša božičnica. Kaj se čerleni? Nek, Jako čerleni. kak ti puran. Ali ugani rak, tako. O, Isus, neki Marija, no, ne more biti, jer mi se vidi da mi nekakšna vročina opađa, razme. Mikiš, daj brže donesi mi zrcalo, no. Zrcalo. Zrcalo, je. Kaj bo još njem? Pa hoćem vidjeti kakšna je to čerlenoća. Daj da prosim ih ne pojiš njihovim zrcalom. Velim ti da hoćem zrcalo. A kaj, i gunja na noge hoćete? Pa nećem gunja, vrok te stvoril. Jer mi je ve vročina z nog čez jajca v glavu prešla. Evo, vraz, daj da povedam da ja sad zlo u glavi. Odi, vrok te stvoril. Kaj pa se ti, dragi prijatelj, sedni se, sami dragi Bog te poslal. A kaj pak novoga? Pa nije mi dobro. Kaj daj prosim ih, kraj vre jedan put s tom njihovom starom popevkom. Daj prosim te za prijateljstvo naše, budi tak dobre pa daj popipli mi pulduša. A prosim vas, kada sam se ja k vragu doktorije vučen? Pa ja vam se v to razmem kak ti koza v bubenj. Pa kaj se ne bi razmel? Daj prosim te popipli ga pa kreći kak tuče. Ako to ne cela komedija. Lepo se je tebi smejati, jer ja vezna čisto nikaj si pulduša ne čudim. Tak dobro, naj puščaju, da ga ja popiplem. Dobro, dobro i naredno. Je, a ov drugi? 1, 2, 3, 4. 4. Kaj pa to znamenuje, ak ide do 4? A kaj se ne spominaju da su me malo predi doktorom napravili? No pa je, A doktori pak pulzuša v udarce moraju brojiti. Pa znam, ali... Najmiruj, ne se nikaj bojati. Hoću još će vidjeti gdje je to mjesto gdje je najvekše zlo. Pa gdje pa je to je? Ovdje. Ovdje! Pa reći, Dobrovolić, kaj ti se vidi? Je kako vruće? Ne je! Da, hodi, vrok! Ne! Pa boš mi samo šone v glavi zmešao. Gospod graf, ću sam pripovedati da im nije dobro i zato sam prišel da ih zvračim. Je, kak? Naj pojdu s menu. More biti pak kakvomu doktoru. Tak je. Ofih za isto zvračiti hoće. Je, kaj ne bi te doktor mogel k meni dojti? Ne vre. Ne vre. Ne, gdje pa? Stoji? Pri Zlatom orlu. Kaj, na oštariji? Ravno tam. Ma daj, Dobrovoli. Gdje pa to more skupa stati doktor i oštarija? A znadu kakovi doktor za njih najboljši bude? Ne znam. Jesti, piti, s dobrim i veselim i pojdašim i dobre vole biti. Pa ja bi štel iti, al se bojim. Pa česa se bojite? Pa nije mi dobro. Od betega s mirom misliti. Mora betek zrukovat. Pa daj. I naj mi veruj, pred vremenom umreti budu morali, ako sve po jednom od betega mislili budu. Ovo je voda kak su zapovjedali. A čemu voda? Je pa meni, za piti. Voda ni nit v čižbi dobra, a v želučeku šlebučka.
Je li kdo to tu? Njih, gospodstvo. Kaj zapovedaju? Buli se danes jelo ili ne? Brzo, gospodočeju, jesti. Sokač još će nije gotov. Čez pol ure bude sve pripravljeno. Nikdar ne mrete u vremenu gotovi biti. To ja velim, nigdar se ne ide u vremenu jest. Muštel, Ja? a kak je pri tebi s apetitom? Na službu njih gospodstva jako dobro. Ne bi li dostojali te čas ovoga tjedna ovčinjene stroške pregledati? Odi proć, vesta mi se neće. Kakva je juha danes? Rezanci. O, rezanci, Muštel. A kak se tebi rezanci dopadaju? Čist dobro, nego velim, mnogo bolji su kuruzni žganci. O, a zakaj? Pa zato kaj ti bolje od rezancov pitaju. I bolje v tek ideju. Tak. Ajme, ako su tako rahli, da nas dele, kak ti hlad leti nadršćeju. I prav dobro mastani, puni od svirku. I gospodstvo prosim lepo, od žgancih naj muče. O, moj Bušel, pak ti se ves sliniš na te žgance. I gospodstvo, prosim penes. Na. Moje sam vre sve potrošil. I ne bom imal na placu za kaj kupiti. Dam ti cijeli kotelj žgancov skuhati, da ih se do sita naje. I gospodstvo, jesu čuli, potrebujem penes. Jesem. Moramo iz korena vun strgnuti. Tak je, hipokondrija je jako veliki metek. Ali još veći lenost. Hipokondrija se zvraćiti more suprot lenosti, pa ko vraćba nema. Ima dobro. Kogdar su cijele špelancije okre mene jele špelao. Dragi moji ogulinci, suprot lenosti vraćstva nema. A vi, da leni ne bi bili, morate si skup s nami zapopevati. Dragi posjetitelji, unatrag 4 tjedna naš grad je bio središte multikulturalnog festivala u sklopu kojeg se stopila prošlost i sadašnjost, tradicija i suvremenost, glazba, slika i riječ, sve u želji da vama, dragi ogolinci, i ovog ljeta priredimo nezaboravne programe. Nadamo se da ste uživali u manifestaciji koja je trajala od 25. lipnja i u sklopu koje je priređeno mnoštvo glazbenih programa, kazališnih predstava i koncerata. Vjerujemo da smo za završetak ovogodišnjih Frankopanskih ljetnih večeri odabrali izvrstan program, kazališnu predstavu Hipokondrijakuš, koju su nam izveli izuzetni umjetnici, glumci glumačke družine Histrion. Bogat i raznovrstan program ovogodišnjih Frankopanskih ljetnih večeri i vaš dolazak na sve programe potvrđuje opravdanost ovog festivala, te je poticaj da vam vrhunske kulturne programe priredimo i sljedeće godine. Ako Bog da. Svima vama još jednom veliko hvala na podršci i dolasku. Do ponovnog susreta, laka vam noć!